Se slučaju nekoš da знаете za gubene utakmica? Ja sam reći jedan slučaj što mi se dogodio u Beču. To je bilo smišljeno. To nije bilo samo tako. Ja sam znao da u četvrtfinalu igram sa Danskom i da su oni bolji od nas. Ja sam to znao. Vrše pritisak na mene, javnost ogromna. Znači ja sam pred zidom, ja moram pobijediti utakmicu, jer inače su mi dali kritiku što sam pomladio reprezentaciju sa 8 debitanata i sad ako zgubim, kritika ako hoćeš. Da. Neovisno što sam već 6 medalja osvojio. Kod nas se sve zaboravlja. Nema to je trener. To je ništa, da. I sad kako da ja pobjedim tu utakmicu, kako da motiviram ekipu, kako da postavim stvar. I ja cijelu noć se vrtio u krevetu, hodao po sobi. Ne mogu lagati, to je život trenera. Jer kažu, baš sam negdje vašem, ne znam gdje sam, koje televiziji sam rekao, jednog poznatog trenera Barića, kaže njegova supruga, Oto Barić, da niti 100 pobjeda ne može oplakati jedan poraz. I ja šta ću napraviti? Ja kažem, naš sajnori. Ali mora biti šok, jak šok. Nekad riječ, nekad, ne znam, jedna večera, jedno piće zajedno, zajednička večera, nek se popije malo više piva, nekad i to može biti, muzike malo, nek se pjeva, da se stvori jedna dobra atmosfera. Ali tad nije to bila po meni jak adut, bio je nešto šok. A ja imao 12 sati drugi dan konferenciju za tisak, za utakmicu sa Danskom, onda sam rekao da iznimno cijenim Dansku, da Wilbeka isto kod trenera, da oni, vidim ih jako, jako dobri, da mi imamo mladu reprezentaciju, da mi ovo, da bla, bla, bla. I onda sam rekao jednom času, ja sada, prije nego što završim konferenciju, htio bih vas obavijestiti da sam donio jednu vrlo bitnu odluku. Prvi puta, eto, svim novinarima to mogu reći, da mi je ovo zadnje prvenstvo koje vodim reprezentaciju Hrvatske, da podnosim ostavku nakon prvenstva, zbog toga što je država polarizirana na lijeve i desne, na crvene i crne, na bogate i siromašne, na znalce i neznalce, na pametne i glupe, da ja u takvoj situaciji, u takvoj atmosferi ne mogu raditi taj posao koji radim. To više šok. Da, šok. I odlazim. I to sam rekao, šokirano je bilo. Čak drugi dan sam vidio po novinama da sam istikao Sanader, ostavio sam ekipu na cjedilu i pa. I sada, dan utakmice, oni su ginuli. Ginuli su. Oni su zaista za svaki centimetar parketa se borili. Danci su bili odmah slomljeni. Onda sam ja isto bio mali Napoleon, agresivan, da ne popustim u tenziji, osvetnički, protiv svih, jer baš na suprotnoj strani su bili novinari, hrvatski, onda svako sam ih pogledavao, znaš, to je bio ono, strašan prkos u meni se rodio, strašan inat, onog čovjeka iz sela, onaj zadrti, onaj inat, znaš, to sam... Kuće, pas. Pas, životinja, ono, a oni kako su zabijali gole, tako šake gore. I bile su 2 šake gore, jer pazite, Nika Božica pobjede, to je Viktori, to 2 šake su gore. Kad protivnika slizniš, kad 1 šaka gore, to je, ali 2 šake gore, to je Viktori, to je Božica Nika, po njoj to. Znači, mi smo njih složili.